Yebo ingane zawethu impela sibona lapha na ku Big Zulu njengoba ke siphumele kubala ngalo kudaba olutrend kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana njengoba ke esolwa ukuthi ke wanqabela ke uLwa Ndlunkulu ukuthi ke odibana ke nalo ke Gcokama Elisha mangaba ke kuzokwenziwa yona ke music video yeParis bafowethu impela ke ngaphambi basikhuluma kakhulu ke ngicela ukuba nginishele yona ke lenkulumo ka Big Zulu nani ke nizwela ke eziphawulela kulona ke lolu daba naku music video same thing ukuba umfowethu umthandeni njengoba khona ukungifonela mhlambe esacela uLwa afona athi Zulu mfowethu sishutha music video ngelanga eliso bengiyokhuluma naye uLwa nanga umthandeni uthi ucela ngishuthe music video ngelanga eliso ebese mhlambe ngibatshele officeini ngithi umthandeni uthi ucela uLwa ngelanga eliso bayoshutha music video office benzeni balokhe leyo date leyo ukuthi uLwa ahambe bampreparele whatever kumele ayiprepare for music video ahamba ayoshuthela music video. But ayikho into engiyaziyo mina as uBig Zulu ukuthi uLwa bekuno music video akafikanga uLwa kuphi uLwa bekune show kupha uBig Zulu akazi lutho. uBig Zulu ne office elirana lezo zinto lezo elenza zonke lezo zinto even nakimi ngqo abafowethu mina even abafowethu even umfowethu uGatsheni bengiyile kumcimbi wakhe le kasilakhe wangifonela direct first thing ayenza fonela Big Zulu umfowethu ngiyacela ngathi akakunankinga qhawelami awuthi ngichecke ne office fonela ioffice idate kanje kwenzakalani bathi ayisese open ngathi ilokheni record kunento eningi nami engingazazi ekunabantu abaqashiwe ukuthi bazenze ngoba bazazi kangcono kuno Big Zulu kune office elithatha ama bookings kaLwa elenza yonke into for uLwa. So now into eyenzeka lapha umthandeni or whoever ngazi wakhuluma noLwa direct ngokucabanga kwami bakhulumisana bona mhlawumbe bavumelana ukuthi uLwa uzoza laba benza khona ishow yabo. But now into iba sekutheni uLwa kufanele if umthandeni emtshela leyo uLwa bese mhlawumbe etshela ioffice ashe officeini ukuthi cha umthandeni ungicelile ukuthi ucela ngize emcimbini wakhe kuphi angithi uyayibona lonto leyo ebese ioffice lenzani ke lona lithatha lilokha idate le umthandeni ayicelile which is mhlambe ku wrong phela ukuthi yena akhulume noLwa straight kodwa ke if usekwenzakele kusuke sekwenzakele uLwa ashe officeini ukuthi umthandeni ungicelile ngedate nje ebese ioffice lilokha idate libhale mhlambe eceleni kwaleyo date leyo ukuthi ngelanga eliso uLwa uzobe kuphi uyabo so that angezokuphazamiseka uLwa na kukhona nokuthi kuphume imoto itransport imhambisi udriver athole ahambe no DJ wakhe because one thing ekumele nikwazi uLwa uno DJ uno driver na wonke umuntu omsupportayo ahamba naye amnikwe ioffice